Агай, сиздин чыгармаларыңыздын баары керемет да. Алардын арасынан ошондогу Жанган от деген чыгармаңыз өзгөчө сонун. Тарых таржымалына токтолуп кетпейсиз. Булурдун тарых таржымалы абдан сонун. Ону ырдап берейин, анан токтолуп берейин. Kayıp too başынан taң atkanda, sululuk bizi tartıp baratkanda, жылыткан илебиңден кучак бошуп, жылдызың карегиңден жан атмагай, жылдызың карегиңден жан атмагай. Çolpon yıldız batarında, pardasın jarık günü açarında, kımbat çok senden bölüp kansem dağı, kıyalbay özüm tursan katarında, kıyalbay özüm tursan katarında. Sanaları aylasız ekobüzdün acıratıp, angıça tündü serpip tağa vardıp, angıça tündü serpip tağa vardıp. Toştuk kovuraşbay şıvıraşıp, kol üzdük derinlerdi kıvıratıp, yangan ot mende kaldın oşondu, yatamın azırmına ırga жазып, yatamın azırmına ırga жазып, yangan ot mende kaldın oşondu, yatamın azırmına ırga жазып, yatamın azırmına ırga жазып, yatamın azırmına ırga жазып. Караңыз агай, кандай таасирдүү чыгарма, сөздөрү дагы обондо төп келишкен. Ошондогу Жанган от чыгармасы менен болду. Агайга дагы, ырына дагы өмүр тиледик.